Da mi kompa bude Mažuranić, da mi kompa bude Mažuranić, friend Stjepan Radić, prijatelj Marulić, kao Buraz Ante Starčević. Da mi kompa bude Mažuranić. To je bilo ono od prije. Idemo u nove vremena, da vidimo kaj ima i dovajko, Zbogom kuno, od svih nešto mijenjamo runo. Zbogom kuno. O, da, nema više ni Ante, ni Marka, ni Stipe, a bome ni Ivana, Josipa i Jurija. Nije da nas je netko baš pitao, ali smo ih tako elegantno poslali u ropotarnicu povijesti bez jedne kapi prolivene. Znate već. A nama je sad preostalo da se kao pravi europski građani, i oprostit ćete, građanke, osvrnemo na velekonverziju kune u euro i dokažemo da nije sve tako ne euro. Vi slušate Radio KG. Radio učenika Požeške katoličke gimnazije. A s vama su danas Ema, Laura i Matej u emisiji Euro, naš novac. Školski radio Katoličke gimnazije. Radio KG. Već s početkom prosinca prošle godine jedna je od glavnih tema razgovora promjena ili ti konverzija naše voljene kune u euro. Za našu malu državu to je sigurno velika stvar. Postali smo dio eurozone i baš o tome drugome danas ćemo u našoj emisiji. Nije problem što nas nitko nije pitao želimo li postati dio eurozone. A nije. Niti to da se odričemo valute za koju smo emocionalno vezani. A malo i je. Već opravdan strah da će mnogi iskoristiti ovu priliku za neopravdano podizanje cijena, ali i nesmetanu prodaju naših dobara puno bogatijim strancima. Najveće pritužbe građana i nas učenika odnose se upravo na nekorektno podizanje cijena. Mislim, za kruh smo nekad morali dati samo 2 tune, a sad je to već najmanje 1 euro. I u Požegu je svojedobno stigao euro na kotačima, kao dio kampanje upoznavanja javnosti s novom valutom. Pa smo provjerili jesu li ljudi zadovoljni uvođenjem eura. Naš je sugovornik bio Mauricio, jedan od propagatora eura na kotači. Jeste li do sad primijetili da ima nekih nezadovoljnih građana? Pa ima, ali ne u tolikom broju koliko bismo možda pretpostavili, za koliko smo se pripremili i tako dalje. Često ljudi koji su nezadovoljni uvođenjem eura kad dođu vamo, vide izložbu, popričaju s ljudima, zapravo više ni ne bude toliko nezadovoljni. Dakle, po njemu su svi sretni i zadovoljni. A što kaže javno mišljenje? A mi smo proveli školsku anketu kako bismo saznali ono što smo zapravo mogli i pretpostaviti. Postavili smo najjednostavnije pitanje. Je li euro tvoj novac? Misliš li da je euro naš novac? Ne. Mislim da euro nije naš novac. Ja mislim da euro nije naš novac i eto, to je to. Rekli su nam redom Klara, Lea i Andrej. Naša se školska zajednica također slaže da učenici i djelatnici nisu ni zadovoljni ni sretni konverzijom kune u euro. Najviše ih brine baš to što poskupljenja ne prati povećanje plaća i mirovina. I velika bi većina željela da se vratimo na staro. Je li onda ta stvar s eurom zapravo političko pitanje ili smo pak samo presentimentalni? Mislim, naši su se stari morali naviknuti na već 3. valutu. A Manolić je na 4. Tko zna, možda je ovo naš početak. Možda u skoroj budućnosti pređemo na rublje i kopijeke. Znači, moglo bi i gore. A možda će biti i bolje. Evo, ne možemo se dogovoriti ni sami sa sobom, pa nije ni čudno da nam drugi tako lako određuju što ćemo i kako ćemo. Oko jednog su se naši ispitanici ipak svi složili. Hrvatska je doista izgubila jedan dio svog nacionalnog identiteta. Školski radio Katoličke gimnazije. Radio KG. Buraz, imaš euro.
Da, ovim se pitanjem otvara i pitanje od nacionalne važnosti. Što s napojnicama? Napojnicama? Da, napojnicama. Je vam se dogodilo ono da konobaru ostavite 2 eura za kavu misleći da su 2 kune? Ne. Dobro, možda i nije, ali koliko dati? Pa mi smo učenici stalno na kavama i nama je to pitanje od životne važnosti. Pa koliko dati? Euro vam je previše, a centi vas podsjećaju na lipe. Što, bojite se da ćete dati ili previše ili premalo? I tko je tu sad? Mi smo i taj odgovor tražili i našli među našim ispitanicima koji nam savjetuju sljedeće. Nemojte odustati od ostavljanja napojnica, a one neka variraju cirka negdje otprilike oko 20 centi. To je, mislimo, fair. Ajde, da ne ocrnimo baš taj euro previše, ipak se sada i lijepa naša nalazi na njemu, a i lijepi naš Tesla. Nije ni euro kraj svijeta. Evo, na primjer, Hrvatska se zadnjih godina definitivno najviše oslanja na turizam, a uvođenjem eura mislimo da će još više procvjetati. Dakle, više će eura u državnom blagajnu. I džepove iznajmljivača apartmana, ležaljki, suncobrana, plaža, parkinga, pa i same ladovine. Ljeti su mjenjačnice znale imati koma nepovoljne tečajeve, a nitko, pa ni turisti, nisu željeli dio svog krvavo zarađenog novca ostaviti u mjenjačnicama. Uvođenjem eura, dragi naši turisti, barem s tim u Hrvatskoj više nećete imati problema. Također, uvođenjem eura i ulaskom u takozvani Schengen, znatno je pojednostavljena procedura s uvozom i izvozom, ako ga još uvijek ima. Koliko god mi smatrali da je zamjena kune u eure možda izdaja ili gubitak jednog dijela nacionalnog identiteta, eto, vidimo da euro čak ima i pozitivne strane. Istina, uglavnom za one koji će od lijepe naše izvući neku korist. I što nam još preostaje nego zaključiti na kraju ove naše emisije da ipak nije sve tako neuro, sivo. Vjerojatno smo i mi samo euroskeptici i presentimentalni i ne vidimo da je sve ovo zapravo samo najbolje za nas. U to ime, izvucite iz svojih džepova sav svoj sitniš i zazveckajte u slavu našeg eura. Emisiju Euro naš novac za vas su pripremili Ema Bakula, Laura Pastjerik i Mate Antolović uz podršku mentora Miroslava Paulića. Do već jednog slušanja.